još jedan novi problem sa fiskalnim kasama je postao očigledan u poslednje vreme. Naime, pojedinim proizvođačima fiskalnih kasa, to jest programa za najnovije elektronske fiskalne uređaje, ili preciznije onom ESIR delu, je pogrešno implementirano, ali sa druge strane veoma loše objašnjeno tehničko uputstvo od strane Poreske uprave, u kome se navodi šta treba da se radi, koji je protokol, šta treba da se desi kada fiskalni uređaj pokušava više puta da kontaktira server Poreske kako bi putem VPFR izdao fiskalni račun. Protokol nalaže da kada se jednom kontaktira server Poreske, ukoliko je neuspešan odgovor, da se tada radi pretraživanje računa po broju, ali pojedini ESIR su implementirali da tada iskoči pitanje operateru koje kaže da li želite ponovo da pokušate da izdate fiskalni račun i dolazi do višestrukog izdavanja fiskalnih računa. Ono što je problem u celoj situaciji je taj što je u fiskalnom uređaju, dakle onom uređaju koji pred sobom ima kasir, ono što se nalazi kod vas u radnji, na tom uređaju nema višestrukih računa, ali na TaxScore, to jest na delu Poreske gde se sve prijavljuje, tamo postoje višestruki računi za koje niste ni znali da su prijavljeni više puta i u suštini bilo bi jednostavno stornirati te račune da ne postoji problem da njih u stvari uopšte nema u ESIR aplikaciji na fiskalnom uređaju za kojim, kažem, pojedinim uređajima se to dešava. Još dodatna komplikacija je i ta što pojedini ESIR uređaji istovremeno vode i stanje količine ukoliko je u pitanju roba, pa bilo kakvim pokušajem refundacije, pogotovo što taj račun em ne postoji, nije upisano ESIR uređaj, em će robu vratiti nazad na stanje, a robu koja nije ni izašla i doći će do jedne velike razlike između onoga što je upisano u fiskalni uređaj i onoga što je upisano na TaxScore na serverima Poreske. Jedno od rešenja je da se sve dokumentuje i da se sve popiše, napiše, skrinšotuje, isfotografiše, odštampa, sve po redu i prijavi Poreskoj i da se zamoli Poreska, a i proizvođač vaše fiskalne kase da vide da pronađu neko rešenje za, kako se zove, za te slučajeve, jer, kažem, do njih dolazi retko, ali pojedinim uređajima se dešava. Druga mogućnost je korišćenje besplatne Android i iOS aplikacija. Ja moram da napomenem da meni iOS aplikacija nikada nije uspela da proradi na mobilnom telefonu, ali Android aplikacija jeste. Korišćenjem te aplikacije raditi storniranje onih računa koji su višak i to na taj način tako što će se otkriti na TaxScore-u koji računi su višak ponovljeni, njihovi serijski brojevi biti unešeni u ESIR aplikaciju na Androidu i putem nje stornirani gde će onaj spisak robe, ono stanje robe na vašoj ESIR aplikaciji, na vašem EF-u, na vašoj fiskalnoj kasi i stanje robe ostati kako treba. Ispašće da je na TaxScore-u pogrešno prijavljen račun, storniran pogrešno prijavljen račun i time će i stanje na TaxScore-u biti čisto i stanje na fiskalnoj kasi da se podudara i sa stanjem robe i sa stanjem na serverima Poreske. Kažem, redak je slučaj, ali ukoliko ste pratili moje videe, ja sam više puta napomenuo da se naročita pažnja obrati na slaganje onoga što piše na TaxScore-u i onoga što se nalazi u fiskalnom uređaju, jer može doći do razmimoilaženja u podacima i evo kao što vidimo najmanje jedan proizvođač fiskalnih kasa, to jest ESIR uređaja, ima taj problem. Ukoliko dođe do toga i ukoliko imate višestruke ponavljane račune, Poreska će posmatrati njihov server u postupku provere da li ste platili dovoljno PDV-a i da li ste platili sav porez za koji ste zaduženi. Zato je neophodno da
s vremena na vreme proveravate da li se stanje na tax score-u slaže sa stanjem u fiskalnom uređaju i ukoliko bilo gde dolazi do neslaganja kako u broju izdatih računa, tako i u iznosu novca, pritom da upozorim samo na tax score-u na pojedinim mestima kako se piše pogrešan iznos, recimo iznos prodaja uopšte ne podrazumeva oduzet iznos refundacija, uopšte se, ta dva broja se uopšte ne sabiraju kod njih, treba obratiti pažnju i na to, ali znači proveravati da li je spisak računa na tax score-u jednak spisku u fiskalnim kasama, ako ih imate više, ili u jednoj fiskalnoj kasi ukoliko imate samo jednu, jedino tako ćete biti sigurni da danas, sutra nećete imati problem, zato što ovde piše da ste izdali više fiskalnih računa kojih u vašoj fiskalnoj kasi čak ni nema.